Izgledaš sa 18 godina kao tetka. 0. Ovo je toliko odvratno. Sa 18 godina moraš bolje da izgledaš. Izgledaš starije nego što jesi. Znači, sve je pogrešno bilo večeras. Ovo je... Ženica me prekinula za plakanje, onda... Ne, nije pet za plakanje! Neko mi je poslao ovaj klip gde je Jelena Karleuša dovodi neku devojku do suza i traži da promentarišem. Ovo me toliko ne zanima, ali hoću, zato što mi daje priliku da podelim s vama nešto mnogo bolesnije. Čestitam, dobrodošli. Naravno da možemo da se smejemo zbog toga što Karleuša nju proziva na osnovu toga kako izgleda, sa 18 godina. 0. Kada je ono isto vreme izgledala ovako. No. 0. Ali, zašto je ona ovo uradila? Zašto je dovela ovu devojku do suza i kakve veze Karleuša ima sa američkim brvanjem? Drago mi što ste pitali. Da bi to saznao, moraš da zaželiš like i subscribe. Ne znam koliko ste upućeni u američko rvanje, ali imam iznenađenje za vas. Namešteno je. Šta? Znam, osjećate se kao ja kada sam 2008. googlao Rey Mysterio bez maske. Vrlo traumatično saznanje. I think this is fake. You think it's fake? What's that? Is that fake? Namešteno je, ali nije lažno. Znaš, ovo ne možeš da lažiraš. U američkom rvanju postoji isprepletane priče. Drame. Imaš 100 drama na 7 dana. Svađe i raskidi. Mnogo raskida. It's over! Što vas možda podsjeća na naš najgledaniji format. Menjam ženu. Daj mi tvoju ženu. Mini španska serija čiji je vrhunac ta tuča. Tako da reći da je rvanje namešteno je isto kao da odeš u pozorište i kažeš da je namešteno. Hamlet, turn around! He turned into a vampire! He's gonna bite you! Hey everybody, I can't watch this! Well, some of us are trying to. Okej. Ne znam šta pričam. Randy Orton igra ono što se u američkom rvanju zove heel, ili peta. Šta to znači? Sa Wikipedije. Mare BG sad gaj... Uloga pete je da pridobije svu mržnju publike, što znači podsticanje mase na mržnju i uključuje nemoralno i gotovo svako drugo neprihvatljivo ponašanje da bi se to desilo. Kao na primjer teranje tinejdžera na suzu. 0. Ne kažem da je ovo isplanirano, ili da je gluma, naravno da ne. Ali ti kada praviš ovu emisiju, tebi je cilj da kreiraš idealno okruženje da se ovakva situacija desi. Da bi se desilo nešto zanimljivo, konflikt ili svađa. I koliko sam primetio, većina ovih emisija ima istu strukturu žirija. Jednu dobricu, koja je tu da pogura takmičare, nekog objektivnog lika s kim publika može da se identifikuje i nekog ko je spreman da vrati takmičara na fabričko podešavanje, znači da mu saspe svu istinu u facu. Nekog kog će publika često mrzeti. It was terrible. Petu. Sad, ja ne pratim Zvezde Granda, ali mi deluje da tu ulogu Karleuša popunjuje. Kao Simon Cowell u britanskom talentu ili Howard Stern u američkom. Gordon Ramsay je celu karijeru izgradio na toj fori. I možda mali deo ima veze s tim što je vrhunski kuvar sa 7 Michelin zvezdica. 7 Michelin stars. Naravno, jedan od glavnih aduta ovih šovova, osim talentovanih ljudi, je gledanje ljudi koji nisu talentovani, njihovog blamiranja. Mnogo ranije od YouTube reakcija postojali su blamovi na Idolu. Sad, u suštini, isti su razlozi za gledanje oba. Neću da ostanem na silu. Plaćam sam svakog dana, neću nikad da se smiri. Pre nego odem, bar me pogledaj, pa okreni leđa, ne znam. Jednostavnija vremena. Ali šta se desi kada se cijel ovaj koncept obrne na opačke? I sada vas upozoravam. Ovo je nešto najbolesnije što sam ikad video. Šta god da ste vidjeli na internetu, dekapitacije, ubistva, mučenja, ne bi rekao da mogu da se mere sa ovim, po zlobnosti. Znači u isto vreme želim i ne želim da vam pokažem. Ja znam da pokazivanjem ovoga vama, ja sebi garantujem jednosmernu kartu za pakao. Ali jače od mene. Ja ne mogu da živim da vam ovo ne pokažem. Ja moram to da udarim. Superstar USA je emisija u kojoj se umjesto najboljeg pevača bira najgori. Gde je caka? Publika misli da gleda kopiju američkog talenta. Takmičar misli da se takmiči u normalnom takmičenju. Kakva rečenica?
i sudije ih kroz sve faze takmičenja hvale. Ako su loši, ako su dobri, ispadaju. Taj proces se nastavlja sve dok ih ne ostane dvoje. I sad, nakon što proglase pobednika, dozvolim nekoliko sekundi slave. Jamie, how does it feel? Oh my gosh, I'm like speechless right now. I onda ih obaveste šta se dešava. There's a twist to this show. We really weren't looking for America's Best Singer. We were looking for a person with such an unconditional belief in their own ability that nothing could stop them. Not even a lousy singing voice. Brate. Nemojte to raditi, ljudi. Pojete publiku, pojete reakcije publike. Nisi pobedila zato što dobro pevaš. Pobedila si zato što si najgori pevač u Americi. U suštini, doveli smo te ovde da te ponizimo. Znači, keba kraba u glavi. Sedite, to nije sve. Možete se pitati ako sudije i produkcija znaju da je namešteno. Kako da naterate publiku da budu pozitivni, da tapšu i da budu oduševljeni? Ako su pevači očigledno preloši. Rečeno im je... Da, pevačima je rečeno da nastupaju u legitimnom takmičenju. Ali publici je rečeno da su takmičari smrtno bolesni ljudi, u čije ime humanitarna organizacija organizovala ovaj događaj. Citiram sa Wikipedije. You got a problem? Yeah, I got a fucking problem. Jedan od producenata, zabrinut da će publika shvatiti šta se dešava tokom finalnih performansa, lažno ih je informisao da su svi pevači terminalno bolesni i da su mladi ljudi čiju posljednju želju je ispunjavala humanitarna organizacija. Brate! Ovo je cijela produkcija zapakao. Ovo je toliko najgnusnija stvar koju sam ikad video. Znači, ogavno, zamisli, pa ti nekome u suštini uništavaš život. Znači, najgnusnija i najodvratnija stvar koju sam možda video. Ali. Da isučemo na trenutak moralni kompas. Da ovo gledamo kao deo sadržaja. A kao sadržaj, kida, brate. Kida, jedna od najboljih ideja koju sam ikad video. U suštini stidite se, ali čestitam. Deluje kao nešto što bi video na interdimenzionalnoj onoj kablovskoj na Rick and Mortiju. Mario, ti si stvarno bolesan. Ne, sad ćete čujete šta je bolest. Znači, prvi nivo jeste taj. Ponižavanje osobe i dovođenje do ruba samoubistva. Što nije toliko smešno, čak i malo i okrutno. Malo. Ali fora je dvostruka. Zašto je dvostruka? Što je mnogo smešnije. Zamisli sad blejiš u publici i kažu ti, ovi takmičari su terminalno bolesni, imaju rak, umrće za mjesec dana. Ti tapšeš, bodriš ih, hoćeš da im posljednji trenuci na zemlji budu provedeni srećno. I samo čuješ kako žiri kreće da ih ponižava, brate. Ako je ovo jadnici keba kraba u glavi, šta je publici u glavi? Šta se dešava? Ne znam, ali činjenica da je ovo uspelo da dobije budžet i da se snimi mi govori da ljudi kao rasa nemaju šanse. Ne znam. Tako da, dobrodošli u Pakao.